Ekipe ya APR FC yamaje gukurwa mu irushanwa rya Super Coupe nyuma y'ibyinshi byagiye biba inama nyinshi zagiye ziterana kuri ngo Ferwafa ikaba imaze gusora itangazo riremereye rigaragaza ko ikipe ya APR FC itari mu makipe ane azakina iri rushanwa rya Ferwafa Super Coupe. Super Coupe itarimo umushampiyo, Super Coupe itarimo ikipe yatwaye igikombe cy'amahoro ubundi ariko byari bisanzwe bikinwa. Ese byagenze bite? Sambaratika zabaye mu nama ya mu gitondo yahuje amakipe azitabira iri rushanwa nkuko byari biteganyijwe ko inama yari kuri uyu munsi, ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye bibyinshi inyuma impamvu nyamukuru ikipe ya APR FC itongewe mu irushanwa, ndetse hari harabayeho ibiganiro ku mpande zombi. By'umwihariko Minisiteri ya Siporo yari yarasabye ko habaho ubwumvikane hagati ya Ferwafa ndetse n'ikipe ya APR FC, byose bihagaze bite ndetse n'ibyinshi bigiye bitandukanye nibyo ngiye kuza nkuzane imbere ku meza, tugiye kubiganiraho turebere hamwe ese niki cyabaye kwereka ikipe ya APR FC itazitabira irushanwa ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye nyuma y'uko ikipe ya APR FC yari yaramenyesheje Ferwafa yuko n'ubundi itazitabira irushanwa mbere, ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye tugiye kugenda tugarukaho neza gatanu kuri gatanu. Nizera ko by'umwihariko umeze neza, by'umwihariko nizera ko wamaze kuba wakora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana neza gatanu kuri gatanu, jya umwe mu ba mbere ibiganiro ndetse n'andi makuru agiye atandukanye akugeraho muri rusange. Ngo ikaze rero, reka nizere ko umunsi wawe ukomeje kugenda umera neza. Mu kanya gato nibwo ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu masaha asaga saa 11 nibwo ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru risohoye itangazo rimenyesha abakunzi b'umupira w'amaguru by'umwihariko abanyarwanda yuko ikipe ya APR FC yamaze kuba yasimbuzwa ikipe ya Mukura El Wazir, Mukura Victory Sport mu makipe ane azitabira irushanwa rya Super Coupe. Bavuze ko ikipe nkuko ikipe ya APR FC yari yaramaze kuba yabamenyesha ko itazitabira irushanwa nyuma yuko ryari imaze kuba ryahindurirwa format cyangwa se uburyo rikinwa ari amakipe agera kuri ane. APR FC ibandikira ndetse bahereza n'impamvu. Nyuma yaho gato umuvugizi cyangwa se nakwita umunyamabanga mukuru wa Ferwafa Boni Mugabe nibwo yanditse ndetse anakonfirma yuko bagiye kureba uburyo basuzuma ingingo zatanzwe n'ikipe ya APR FC, nibo babona zifatika bazasubiza by'umwihariko bamenyeshe abanyamupira. Kuri ubu ngubu rero kuri uyu munsi nibwo hasubijwe, bavuga ko ikipe ya APR FC yamaze kuba yakwikura mu irushanwa. Reka turebere hamwe mu nama yabaye kuri uyu munsi uko byari bimeze. Kuri uyu munsi habaye inama ndetse ihuza amakipe ane azitabira iri rushanwa rya Super Coupe. Gusa benshi batunguwe no kumva ko ikipe ya APR FC itari ihagarariwe, gusa by'umwihariko abenshi bari bazi ko ari inama iribuze kuba ihuza ikipe ya Kiyovu, APR FC, Rayon Sport ndetse na Polisi. Gusa amakuru naje kumenya mu masaha ya saa sita nuko ikipe ya APR FC itigeze yitabira ndetse yuko nta n'ubutumire yigeze ihabwa. Nyuma yaho gato nibwo naje kumenya amakuru yuko ikipe mu masaha ashyira saa 7 saa 8 nibwo naje kumenya ko ikipe ya Mukura ishobora kuba yarasimbujwe ikipe ya APR FC nkuko byari byatangiwe kugenda bivugwa, ndetse bivuga yuko ikipe ya APR FC ya Mukura ishobora kuba yari yarabibwembere mu magambo nyuma yuko hari harimo hararebwa uko hafatwa undi mwanzuro wihuse kugira ngo Super Cup ibe buno vuba. Ndetse mu gihe cyawo bari bamaze kuba babwira ikipe ya Mukura nibwo Minisiteri ya Siporo yabyijanditsemo ivuga yuko hamanza kuba harebwa ibiganiro, bajya mu biganiro ntibabasha kumvikana. Icyatumye hatumvikana ni iki: ikipe ya APR FC bivuga ko yari irimo irashyira yarimo irabwira ikipe ya yarimo irabwira Ferwafa, abahagarariye Ferwafa bari muri ibyo biganiro ikababwira ko yo nubwo Super Coupe finale ku itariki 28 yuko harimo iminsi mike yuko yo izahita yitabira imikino ya CAF Champions League, bashaka uburyo bakina umukino umwe ndetse bakanawuzana mbere yuko biteguye kuba bakina n'ikipe ya Rayon Sport nkuko byari bisanzwe, cyangwa se bitagenda gutyo ikabahereza option ya kabiri yuko Super Coupe yakwigizwa imbere igakinwa mu kwezi kwa mbere nkuko umwaka washize ubwo yaburirwaga amatariki yegejejwe mu kwezi kwa mbere ku mwaka wa 2026. Murabyukana Super Coupe yabaye hagati muri championnat. Ikipe ya APR FC rero nyuma yaho Ferwafa habaye inama nyinshi cyane ndetse zisubiranamo ntibabasha kuba bafata ku mwanzuro. Bisa nkaho Ferwafa noneho yaje kuva yo ifata umwanzuro wayo ku giti cyayo, ibwira ko ikipe ya APR FC ntabwo yigeze imenyeshwa, ahubwo amakuru mfite ngo nuko batigeze banayimenyesha cyangwa se bayibwira ati n'ubundi wananiwe kumvikana ntabwo zitabira aya marushanwa, ahubwo bo ngo bisa naho batungwe no kubona ko ikipe ya APR FC itari mu makipe yatumijwe mu nama
irimo irategura iyi nama. Rero icyo yari igamije ni uguhuza ayo makipe ndetse bakabasobanura n'icyatumye fixtures igiye guhinduka kubera ko zavuye ku itariki 22 zijya ku itariki 27, ubwo birumvikana ni hagati mu cyumweru gitaha, ndetse finali ikazaba ku itariki 30 z'uku kwezi turimo, ukwezi kwa munani. Birumvikana rero byose byinshi byahindutse haba ku ngengabire, ni naho mpamvu habaye iyo nama itumizaho ayo makipe yombi banabiganiraho by'umwihariko, banaganira by'umwihariko ku mukino uzahuza ikipe ya Kiyovu ndetse n'ikipe ya Mukura, kugira ngo ni nayo yanahindure opponent, kugira ngo nayo ikomeze kugenda yitegurwa by'umwihariko n'ikipe ya Mukura nayo igomba kubona begeza amatariki imbere kugira ngo ibone igihe cyoroshye cyangwa se igihe cyanyacyo cyo kuba yaramaze kwitegura ku buryo yahita imanuka mu kibuga ikaba yakina iyi mikino yayo ya Super Coupe. Finali ni umukino umwe ubundi bagahita bagira finali, gusa sintekereza uburyo iyi Super Coupe izaba ari Super Coupe hatarimo champion watwaye ibyo bikombe byombi bihuza ayo makipe yombi, hatarimo uwatwaye igikombe cy'amahoro ndetse n'uwatwaye igikombe cya championnat. Ni ibintu bitumvikana, ni ibintu bitamakinga sense, gusa n'ubundi kuri wa mupira tumenyereye wa hano iwacu mu Rwanda ni ibintu bikomeza kugenda biba bitunguranye, tukabona bimwe biraje ibindi biragiye. Gusa ntekereza ko ni icyemezo abakunzi ba APR FC, ntekereza ko mutishimiye cyane nyuma ya performance ikipe yanyu yari imaze kugaragaza. Mwari mukeneye iyi Super Coupe kugira ngo mube mwakina, mwongere mumanze murebe mwiteguriremo, by'umwihariko mutegure umukino ukomeye wa Champions League murimo murategura n'ikipe ya Aigle du Congo, umukino uzaba utoroshye na habe na gato, umukino uzaba utoroshye habe namba. Ntekereza ko nacyo kintu gikomeje kugenda kiganirwaho mu banyamupira, umukino utarimo Super Coupe, Super Coupe itarimo ikipe yatwaye championnat, itarimo ikipe ya APR FC, sinzi uko iki gikombe cyakwitwa. Tumenyereye yuko ikipe yatwaye igikombe cya championnat ariyo by'umwihariko ibirebwa cyane na Super Coupe. Andi makipe bafata ikipe ivuye mu cyiciro cya kabiri gatwara agakombe kangana gute, bafata ikipe yatwaye iki gikombe, ariko ni igomba kuba yakwimizwa imbere. Umukino utarimo ikipe yatwaye ibikombe byombi, sintekereza ko iki gikombe kizaba ari Super Coupe, ahubwo ni sinzi izina twakita. Gusa nanone ushobora kuba wakumva Ferwafa nanone ku ruhande rumwe, ariko ngiye ku giti cyanjye iyi ntabwo ari Super Coupe, sinyibona mu ishusho ya Super Coupe. Super Coupe itarimo champion watwaye ibikombe byombi, haba ibikombe bihuza ayo makipe akina Super Coupe. Ntekereza ko wenda Ferwafa ifite uburenganzira bwo kuba yabyita uko ishaka, ifite uburenganzira bwo kuba yabitegura uko ishaka, kubera ko ni nayo itegura amarushanwa. Ariko for me rwose ndatungwe sinzi ko ibingibi ibiganiro byose byabaye byaza kurangira ikipe ya APR FC ibuze muri iyi mikino ya Super Coupe. Nuko situation ihagaze ubwo, ndetse n'byinshi bigiye bitandukanye ndimo ndakomeza kugenda mbicakambura, ndimo ndagerageza kugenda ninjira indani ndebe, ndetse byinshi bigiye biremereye. Ubwo byose ndaza nimbona hari igihindutse ntababwiye muri iki kiganiro, ndaza kugikora nyuma. Gusa reka nizere ko we twabanye umashe kuba wabimenya mu bambere, ndetse nizera ko wamaze kuba wakora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana neza 5 kuri 5. Njye mva Nebo Fabrice in the Sport Move, reka tuzasubira utaha. Ciao ciao.